Lehendakari jauna, Legebiltzarreko presidente anderea, Europako Kontseiluko giza eskubideen eta zuzenbide estatuaren arloko zuzendari nagusia, agintariok, jaun-andreok, mila esker gaur hemen gurekin izateagatik eta ongi etorri giza eskubideen René Cassin sari emate ekitaldira. Bienvenidos y bienvenidas a la entrega del premio René Cassin de Derechos Humanos. Es la 15ª entrega este año, en el 2017. Este premio, el premio René Cassin, tiene como objetivo galardonar a aquellas personas o entidades que sin ánimo de lucro hayan contribuido con su actuación o con su trayectoria a la promoción de los valores de los derechos humanos en nuestra sociedad. 2000 sarituak, zain egidio komunitatea, itsas salbamendu humanitarioa eta zaporeak ekimena. 2015ean saria frankismoaren krimenen aurkako kereiaren euskal plataformari eskaini zitzaion. Eta 2014an hezkuntza eta bizikidetza programetan parte hartu zuten 42 biktimei eman zitzaien saria. Hauek azken aldian emanak besterik ez dira izan, baina askok eta asko jaso dute 15 urte hauetan ongi merezitako saria. Todas las personas o entidades premiadas a lo largo de estos 15 años, y quienes lo recibirán hoy, como no, tienen algo en común. Forman parte todos ellos de un esfuerzo generoso y concreto, con una misma columna vertebral, que es la defensa de los derechos humanos, la paz, la justicia y la convivencia. Saria hau eman aurretik, René Cassin saria eman aurretik, egokia da atzo ospatu zen giza eskubideen nazioarteko egunaren esanahia gogoratzea, sari honen esparrua bertan zehazten baita. Eta hontaz jarduteko, Jonan Fernández giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusiak hartuko du hitza. Fernández jauna, nahi duzunean. Lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko presidente anderea, sailburuak, jaun-andreak, egunon guztioi. Gaur agurtzen dut bereziki baita ere Kristos Giacomopoulos jauna, Europako Kontseiluko giza eskubideen zuzendari nagusia, gaur gure artean dagoela eta hori ohore bada guretzat. Giza eskubideen adierazpen unibertsalak gaurtik eta 2018ko abenduaren 10 arte bere 70. urteurrena ospatuko du. Helburu honekin, Nazio Batuek gaur emango dio hasiera bere kanpainari. Urte osoko kanpainaren leloa hauxe izango da. Zuzentasuna, justizia eta giza duintasuna defendatu ditzagun. Kanpaina honek adierazpenaren garrantzia azpimarratu nahi du. Gizaki guztien eskubide besteren ezinak aldarrikatu zituena, arraza, kolorea, erlijioa, sexua, hizkuntza, iritzi politikoak edo beste mota batekoak jatorri nazionala edo soziala, jabetza, jaioterria edo beste baldintzarik axola gabe. Giza eskubideen eguna abenduaren 10ean ospatzen da. Beraz, atzo, giza eskubideen eguna ospatu zen mundu osoan eta arrazoi horrengatik gaur hemen René Cassin saria emango dugu. Urtero giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzarako idazkaritza nagusiak komunikazio kanpaina xume batekin heldu nahi izaten dio gertakari honi. Gure aurtengo leloa hauxe da, argia itzalen artean. Eusko Jaurlaritzaren aurtengo kanpainaren iragarkia ikustera konbidatzen zaituztet. 25 segundu eskas izango dira eta. Giza eskubideak argia itzalen artean, abenduak 10 giza eskubideen eguna. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Derechos Humanos, una luz entre las sombras. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Este que acabamos de ver es el spot de la campaña de comunicación que, como cada año, impulsa el Gobierno vasco con motivo del Día de los Derechos Humanos. Una luz entre las sombras es el eslogan de esta campaña para este año. Naciones Unidas celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos durante todo 2018, desde hoy hasta el 10 de diciembre de 2018. Decir una luz entre las sombras es hacer un balance de lo que han significado y significan los derechos humanos en estos 70 años. La realidad está hecha de luces y sombras y solo puede entenderse la importancia de los derechos humanos si somos capaces de percibir la profundidad y densidad de las sombras que los amenazan. Terrorismos, violencias, injusticias, desigualdades, racismos, exclusiones, pobrezas, desplazamientos forzados. La convivencia es un bien muy frágil y su destrozo es muy fácil. La restitución, sin embargo, es enormemente ardua y compleja. Gracias a esta declaración y a su defensa comprometida, la dignidad de millones de personas se ha visto fortalecida y se han sentado las bases de un mundo más justo. Queda mucho camino por recorrer, sin duda, pero esta es una luz de esperanza objetiva. Eusko Jaurlaritzak bat egiten du nazio batuekin. Adierazpenaren 70. urteurrena ospatzen duen kanpaina babestuko du 2018 urtean zehar. Bere leloak adierazten du badagoela oraindik bidea egiteko. Adierazpenak aldarrikatzen dituen eskubideak bete daitezen. Zoritxarrez, askotan zerbait galtzen denean estimatzen da bere balioa. Horregatik da hain garrantzitsua dugunaren balioaz jabetzea. Dugun garrantzitsuenaren parte dira giza eskubideak. Argia dira itzalen artean. Gure lana hauxe da, itzalek menderatutako esparrua murriztea eta giza eskubideen argia bazter guztietara heltzen saiatzea. Horrelako zerbait gogoratzen saiatzen gara urtero abenduaren 10. Muchas veces solo se aprecia el valor de algo cuando se pierde. Por eso es tan importante tomar conciencia a tiempo del valor de lo que tenemos. Los derechos humanos forman parte de lo más importante que tenemos. Son luz entre las sombras. Nuestra tarea es reducir el territorio dominado por las sombras e intentar que la luz de los derechos humanos llegue a todos los rincones. La vida de cada persona y de cada grupo de personas es, al final de su trayectoria, una influencia en la sociedad que le rodea y, en última instancia, una influencia en el conjunto de la humanidad. En el mejor de los casos, solo podemos aspirar a ser una influencia positiva. Esta es una manera de expresar la más alta esperanza con la más modesta pretensión. En materia de derechos humanos, la más alta esperanza con la más modesta pretensión es intentar ser una influencia positiva, una buena influencia. Se trata tan solo de reducir el territorio dominado por las sombras e intentar ampliar el de las luces. Algo de esto tratamos de recordar cada año el 10 de diciembre. Mehatxatzen dituzten itzalen sakontasuna eta tinkotasuna atzemateko gai baldin bagara, ulertuko dugu soilik giza eskubideen garrantzia. Argia itzalen artean esatea 70 urteren balantzea egitea da. Argia itzalen artean balantzea. Horixe da 70 urte hauetan adierazpena izan dena. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Fernández jauna. Renekasin saria, esan dugun bezala, Eusko Jaurlaritzak sortu zuen, bere jardunaren bitartez gure gizartean, giza eskubideen balioak, nabarmenki sustatzen lagundu duten pertsona fisiko naiz juridikoen lana publikoki aitortzeko helburuz. Ekitaldiaren hasieran aipatu ditugu sari hauek jaso dituzten hainbat pertsona eta entitate kolektiboren izenak. Eta aurten ere noski epaimahaiak hartu du bere erabakia eta bere epaia erabaki du. Be guztien izenean Mikel Mancisidor jaunak hartuko du hitza eta 2017 urte honetan Renekasin sariaren zergatia azalduko digu. Mancisidor jauna, nahi duzunean zurea da hitza. Lehendakari jauna, adiskideok,
buenas tardes, arratsaldeon. Bereziki larria da Afrikako herrialde batzuetan LGTBI komunitateak bizi duen egoera. En muchos países de África, las personas LGTBI están perseguidas penalmente, incluso, como en el caso de Uganda, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. La discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género es una constante en este país, incluyendo limitaciones legales al acceso a la educación, el empleo y las prestaciones sociales. Por si esto fuera poco, con frecuencia sufren persecución social, desprecio y agresiones. La violencia que se ejerce contra estas personas queda, en la práctica totalidad de los casos, en la más completa impunidad. Nazio Batuetako eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen batzordea oso kezkatuta agertu da Ugandako egoerari buruz. Este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha denunciado un incremento de los casos de detención arbitraria y maltrato policial de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo, especialmente desde la aprobación contra la homosexualidad en el año 2014. Testuinguru horretan ezinbestekoa da pertsona hauen eskubideen alde diharduten erakunde sozialen lana. Erakunde horien artean, Sexual Minorities Uganda erreferente bat da. Sare horretan 18 erakunde daude, anitzak eta heterogeneoak, eta komunitate hauen duintasuna eta eskubideak aitortzaren alde borrokatzen dira. Sexual Minorities Uganda erakundeak 13 urte daramatza arlo ezberdinetako jarduerak koordinatzen. Honako hauek, besteak beste, defentsa juridikoa, sensibilizazioa, hezkuntza eta eskubide sozialak. La lucha por la igualdad y contra la discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género es una de esas tareas que nos interpela a toda la humanidad. Una labor que debe contar, para ser eficaz, con el máximo apoyo internacional. Este jurado reconoce, concediendo el premio Ganeka Sound 2017 a Sexual Minorities Uganda, su trabajo y quiere sumarse así a la denuncia de la difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda. Y también quiere llamar, por medio de este premio, a respetar sus derechos, su seguridad y su dignidad. Dear Diane, dear Frank, this prize awarded today to you, to Sexual Minorities Uganda, means recognition, appreciation and solidarity. But it also means joining your demands and complaints. Thank you very much for your great work. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko danori. Esker mila Mantzizidor jauna, eta gaur gure artean dauzkagu Sexual Minorities Uganda erakundeko Frank Mugisha eta Diane Sidney Bakuara. Egiten duten lanari buruzko xehetasunak azaldu nahi dituzte, eta beraiei emango diegu hitza ondoren. Aurretik baina esaten didate bideo bat ikusiko dugula, beraz, aurrera bada.
Hortxe bada, Sexual Minorities Uganda erakundekoen lana. Ez da lan makala, itzalunetik atera, ospel gunei aurre egin eta argia egiten lagundu eta argia mantentzen laguntzea. Aurtengo horrenek hasin saria beraz, Sexual Minorities Uganda erakundekoei emango zaie eta beraien izenean, eszenatokira gonbidatu nahi ditut Frank Mugisha eta Diane Sidney. I would like to invite Frank and Diane to come to the stage. Eskerrik asko. Thank you. I'd like to say Eskeri Casco. Thank you so much. And good afternoon, Arachi Leon. With all protocols observed, Linda Carey, we are deeply honored to accept the Reni Kassin Human Rights Prize on behalf of Sexual Minorities Uganda, SMAG. I bring warm greetings from my friends in Uganda, the LGBT community, and from SMAG. First, let me appreciate so much the support from the Reni Kassin Award jury, Orista LGBT, the Basque government, and everyone here. Thank you so much. Again, Eskeri Casco. It's a great honor for us to accept this award. I want to say, in a world filled with so much hate, it's okay to recognize people for just doing the things that make us human. Things like love. I learned at a very early age that love is to embrace. It is to sacrifice, to fight for the most vulnerable in our communities. It is to risk your freedom every single day with hopes that the next person gets to enjoy their full rights and freedom. Freedom and rights is not part of our vocabulary in Uganda as the LGBT community. You know why? Because majority of Ugandans do not recognize LGBT rights as human rights. But we can never stop fighting for who we are and what we believe in. Nor can we ever stop speaking out for the millions of voiceless LGBT Ugandans. This award transcends us as an organization. It is a symbol of visibility, of representations of thousands of LGBT people in Uganda and the rest of Africa who live in fear each day just because of who they are. But how did it get this bad? Why are we denied the rights we are born with? Every day we tell Ugandans we are not asking for any special rights. We simply want the rights to be free as anyone else. Today I'm reminded of the words of Mothers Nissen. When they hate, my answer is more love. When they oppress, my answer is more freedom. We at SMAG are committed towards fighting for the rights of the LGBT community in Uganda, and we will not stop until our voices are heard, until there is equality for all. We are committed to continue raising awareness for the LGBT community. To the LGBT people in Uganda and all over the world, this award shows we are loved. We are not alone in this struggle. The award of international recognition provides us with more safety, security, and protection. As I conclude,
I would like to humbly thank everyone who is here in the Basque country for the support to the Ugandan LGBT community. Thank you so much, Eskeri Asko. Thank you for your testimony and for the important work you do for the human rights. Eskerrik asko egiten duzuen lan zoragarri horrengatik, baina gaur gurea da eskertzeko garaia, aitormena Eusko Jaurlaritzak eman dizue Euskal Gizarte osoaren izenean. Rene Kasin sari honen bidez etorregatik lehendakari jaunari eta Jonan Fernandez giza eskubide bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusiari gonbita luzatu nahi diet, ona eskenatokira igo daitezen eta merezitako saria zuei eskaini dizaizuen. Mi esker, nahi baduzue jetzi zaitezkete, zuen tokitara, eta jaun Andreok orain elzue guztiokin Euskadiko lehendakaria. Atzo zen giza eskubietako eguna, gaurkoan ospatzen duguna nolabait. Gure herri honetan hain une latzak bizi izan egin ditugularik eta itzal une luzea bizi izan egin dugularik ere, gaurkoan giza eskubietako eguna atzokoa zelarik eta gaur ospatzen dugun honetan, gaurkoan ere oroitu behar dugu duela 30 urte, Zaragozan Guardia Zibila zuen bere etxearen aurkako erasoa izan egin zela eta baita duela 20 urte izan egin zela Alderdi Popularraren Jose Luis Caso erail egin zutena. Beraz, itzal hori pixkanaka atzean usteko asmoz eta egunero argia egin dezagun, eskertuko nuke gaurkoan bereziki atzokoagatik eta gaurkoagatik 2 minuturen isilunea borde dezagun. Eskerrik asko. Eusko Legebiltzarraren Legebiltzarburu Anderea eta zurekin batera bertokoak diren herri agintari eta herri ordezkariak, Europar Kontseiluko Giza Eskubietako zuzendari orokorra jauna,
eta zurekin batera gaurkoan bereziki Ararteko jauna ere bai, gainontzeko herri agintariok, saridunok, jaun Andreok, arratsaldeon. Eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Eusko Jaurlaritzak, aipatu egin den bezala, 2003 urtetik giza eskubideen Renekasen sariak ematen ditu. Aurten epaimahaiak erabaki du, hala esan digu Mikel Manfizidor jaunak, Ugandako Sexual Minorities aritzea. Gobernuz kanpoko erakundea da, eta Kampalan du egoitza. Erakunde hau 2004 urtean sortu zen, eta Afrika osoko lesbiana, gay, bisexual eta pertsona transgeneroen giza eskubideak zaintzen eta babesten egiten du lan. Ez bakarrik Ugandan, Afrika osoan baizik. Irabazlei esker, askorentzat ikusi ezina edo oso urrutiko kontu bat denari jarri diogu arreta. Este premio Renekasen reconoce el trabajo y compromiso de la ONG Sexual Minorities Uganda. Felicito a las personas premiadas, también al jurado, por esta decisión. Nos permite dar a conocer una organización y una labor que para muchas personas puede ser desconocida, invisible o lejana. Sexual Minorities Uganda dedica sus esfuerzos a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos de la población lesbiana, gay, bisexual y transgénero de Uganda y de toda África. Sari honen bitartez bada argi bi proiektatu nahi dira. Batetik, itxaropen argia, sexu orientazioak edo genero identitateak eragindako diskriminazioaren aurrean. Bestetik, elkartasun eta berdintasun argia, Afrika osoari begira. Hortaz, Sexual Minorities Ugandaren konpromisoa publikoki aitortu nahi dut. Hainbat erakunderen lana biltzen duen sarea da. Erakunde horiek guztiek tamalez oso baldintza txarretan lan egiten dute. Ugandan, esaterako, dibertsitate sexuala delitua da eta bizi arteko espetxealdiarekin zigortuta dago lehen esan egin den bezala. La conciencia del sentido de humanidad significa reconocer que todas las personas solo somos personas. Todas las personas solo somos personas, ni más ni menos. El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma: toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Somos personas y compartimos una misma dignidad humana que es inalienable. La comprensión profunda y universal del sentido de la dignidad humana es el medio que puede ayudar a extender el respeto que, como todas, merecen las personas LGTBI en cualquier lugar del mundo. Sexual Minorities Uganda ha conseguido ubicar el compromiso contra la discriminación en el territorio de los derechos humanos y ha logrado una proyección internacional de su lucha como una causa de solidaridad. Elkartasuna, bakea eta justizia errealitate bihur daitezen zerbait gehiago egin behar dugu. Gure hautua egin behar dugu. Hauta ditzagun bada empatia, elkartasuna eta giza eskubideekiko konpromisoa. Renekasen sariak bete-betean egiten du apustua empatiaren alde. La opción por la empatía es la referencia del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 del Gobierno vasco. La empatía no solo es ponerse en el lugar de la otra persona o de otra persona, es preocuparse y ocuparse de ella. Es la experiencia que hace posible el ejercicio de la solidaridad y el compromiso. La capacidad de elegir en conciencia caracteriza la condición humana. Podemos elegir en conciencia la empatía, la solidaridad y el compromiso. Es un honor entregar este premio Renekasen a Sexual Minorities Uganda y a través y por medio de esta organización a todas las personas que luchan por la igualdad y el derecho a la no discriminación motivada por la orientación sexual o identidad de género. Este premio es una clara apuesta por la opción de la empatía, la solidaridad y el compromiso con los derechos humanos. También, a través de este premio, reconocemos
a todas las personas y entidades que luchan por la dignidad en África y desde África. Hoy, Euskadi se hermana con todas ellas y muestra su empatía. Luisa Carlton Frank, Pepe Julián Onziema, Dayan Sidney Bakuraira, zorionak. Zorionak eta eskerrik asko. Esker mila, lehendakari jauna, argi dago gaur hemen entzun diren hitzak giza eskubideen defentsa tinkoarekin erabat loturik daudela. Gaurko omenaldiak balio bezala da LGTBI komunitatearen giza eskubideen defentsa praktikan jartzen duten guztiei esker ona eta errekonozimendua adierazteko. Las palabras que han resonado hoy aquí tienen que ver con la defensa firme de los derechos humanos y en concreto de la comunidad LGTBI. Esperamos que este acto, además de premiar merecidamente a Sexual Minorities Report, sirvan de agradecimiento y reconocimiento público a quienes practican a diario este acto en todo el mundo. Esker mila jaun andreok eta besterik ez Eusko Jaurlaritzako giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkaritza nagusiaren izenean, eskerrik asko berriro ere gaur hemen gurekin bat egiteagatik, eta hurrengo urtera arte, gabon pasa.